Mwanake umwe ulani mutoi wa bodaboda musini wa mwingi nola wino kuwa kate novete yesiate mana kukuwa niki wuchose watia kavindani kala ukuinga ena mota yake itina wakuinja mukuwa wake ngali kwelengi ya usiusu enende mandwa ya ndaloni na musukene memwamba ne matedhia nesia kumya mota ya mwanake usiusini wala mainena ama kulia silikali ya county vamwena atongo ikisioniki kwithiwa na walanio wa kuitana na kutethesia enende kavindani kambanga samituke na mono evindani yimbwa mbingi yendeno kusewa ilembetane ije ya ukamba kavindani kau enende na atwai mamboda boda maidhudo kuivetangana na kulikambusini kavindani kalasi na kiwu ni kana kwesuviana na mbanga ta ithi Osea Kimanzi ni watumbanisia mauvo amwe mainenzi na alama tethianisia kumya mota ya mwanake usini watia ni magwetakana mwanake wakuwa katikati anaingie uzi watwete mugua wake ngaliko ya mwingo wa ndaluni na aziokete kiwe cha uzi uchengivana kumukile vinya nawe avono kambanga ateo mota yake ya guwa ni kiwe cha uzi Tuyo mwanake mwa boda ni wethi yo ende na kuwasulu ni kuondu usuvi ya family yake akuo customer muinja vandaluni na ende asiokete weza idhe yulu ni kwiye muno kiwe kienge baba usini cha musinda vinya na angangana na motorbike yake akwenda na ndikathi na wethi ani kwenda kuthi niki kwenda mukua kiwe kikinge ale cha mota yalika niyo twende na kumya kwetende na mimya ba tukuonze twivano twimya mota kavindani kau enenzi amaelezia umu wa kumya mota usini ni makulia atongoi na serikali ya kaunti ya Kitui kuikia walanio wa kutethesia na kwitana enenzi kavindani kambanga ta na guma toka watu inaweza kuona mundu wa serikali akoko tunenga utethio kawitu kulia twethe wa mbanga tino andu serikali ya county ukethane kwiyumilia tutetheanisia na NMB na nitukulia county government weze kwithia ila twethia na mbanga teno ya mali ya andu ila mbua yuite nimo tutethia nitwitithio tethio kuma wiyo ono ino twende kwitia utethio na twineza kuona mundu ukututethia twikulia county government iyo ngamene itu tandu mamu ingi MCA MP ne kungamana wananchi evindani kiko na mbua mbingi pyo nundu mali cia enenzi nizithi yesiothuka mana owiyo vo na genji msikianda mutongo ikuma mwingi othuloni wazua na ula wa commissioner munene elemetania yulu ya Kenya aikulia enenzi na muno watu imamu boda kwibetangana na kulika muzini kavindani kala methia zina kiwu ni kana kwizobiana na mbanga cia mbuzi tiani usumwe katika mbuzi ila cia Kitui ciithacie na kiwu kingi muno na vindani la koka kwethiwa kwina mbua mbingi tala yende oyu tianu kotha kwitha ena kiwu kingi kila weta kuma ndambuka ni cikivathukanio katika kaunti ya Kitui ciana citu ile ikwika biashara wa boda na alama twaiteo oisululu alama endete na ngali nini evindani ta yetu na mbua mbingi ila ni tutungia ngai mubeano ni tukwenda mbua no cio tuisuvie withie woka wethia usita we musu nucio ukomisia ukambotisia savali waku kwebinde kube nikana twambe kuweka ngai atethio ya wake kiuchambe ukuthi na tuende na savali witu nundu twikwenda kwasi andu maitu kwanza ya kwisila kutwaswa ni kiwu ni kila kinene piu nikana evindani ni twithe twisia isi muno na tukwatia ona mea mulela tunewe na andu maitu ma wetha ulingana nolo numbwe kwitha yuite nikana tuisuvia twikakwatu ni mbanga tai kwi masani makwituka enenzi mandua ya ndaluni muzukini memwamba na toi mambo boda ni matethianisia kumya mota usini uwatia ngirivotia vilingwa movo kuma usini watia muzukini kiliombungani cha mwingia katika undini ya Kitui Osea Kimanzi.